Kaduk kadwai penmena ke FIFA baka final finalisima hapleng ke Argentina Persia eka Spain kan sadai ke arpuh new tarik match arhajar pun riu hadoha halusail stadium hakari Qatar. Haka baka por kandai hakapor kandai baje menmit katkum kapor jongkari Qatar. Bat lai baje men step katkum kapor jongkari Argentina. Bat kandai kapor kadwai steng menmit katkum kapor jongkari India. Bat ya kanika tarik jong jinglekai ka final finalisima lapin benar pentikna da ka FIFA mentaga janmit ka kat para tarik Disember arhajar arpusan. Hakaba ya kanai pelaban lapru haka kubor Fabrizio Romano. Ka Argentina kabadai ka ladu haka Copa America haus nem arhajar pusau kadba ka Spain kadai ka ladu haka European Championship usnem arhajar pusau. Kumta sai sinpat piniki arteliki ladu na South America bat na Europe. Kin sayu ipat manobanai ka ladu ka World Champion hakani ka final finalisima. Dang hakini kisngi ki baladep hak jingwan jingo Messi yakari India hal ajing keren ha Delhi. Messi ulapen pau ba udang up kumilenti ya ka trofi pa sapu kendai. Namar mentah karir ke jeng ulayo sapu pratli ki trofi kumta lada ke Argentina kan lawan penlimnya ke Spain haka final finalisima kan sadairu ka trofi ka ba sapu kendai na kumta jeng Messi. Bat ka Lusail Stadium Doha jongkari Qatar kadairu ke juk stadium haka baka Argentina kelekun ke final haka World Cup arhajar arpoar. Ka jingnya kini ban penlong ya kini ke final finalisima hapdeng ke Argentina Persia ke Spain kela jaru hapdeng ke jingnya kini banyak tantelai hapdeng ke Qatar bat ke England. Kata ke England kela kuat ban pelong yang ke jingnya ke final finalisima ha Wembley Stadium kan baga Qatar part Kelatan telai ban lekai ke final Lusail Stadium. Ha ka baga Qatar kala job ya kan ke jingatan telai bat ke England. Kum taru ha ka final ka finalisima ngin sayu ipat ya ke jinglekai Persia ke Argentina Messi Persia ke Spain ulamin Yamal Kublai Shibun.